Angena kunyote kwa mwaka yumonende yuwe chunkunyuma yungatano ya Azimio kure mwakwani ya kura untubura nende wategera gavana wa mbere wa kaunti ya Meru Peter Gatira Munyaume nende mwaka yuwa 2023 yukarika na tore Munyaume kana guchoka siasene do mwaka yu Munya edhirete nende akioneka kulikithia kedira rende bene kidhuranone kia mwaka yuangiri limirongo ili na mwanja kendo kindana na utungira bangi kirigiti kiongabana mwaka yu nende ya 2023 Munya kijia kidira nerekana na wete bone ne mbarunga bana kaira mwangaza kile ko kiete kiongabana kisiasa cha mwaka muthirino na kete kwaluka ngabana okawira na kinya kwambiria kumeneria wagi bongotinro yekie na tongeria kana na atiatika kina tongeria bangi mwandike otwandeto mutugikare na kumurika untubona njirende nikimakareka ya 2023 Mwankene joangiri Jeremy Rongo erine idato siasa siaja Meru ne chedreta chirina morutrajo morito na nkuchane nyinge mono gate tongeria bagi siasa na kinyago chokera siasa ne kwangabana wakabero wa Meru Peter Gatira Munya kuona ni mwerekera jonge jwa siasa ja Meru na mwerekera jojo ne juo ni motugi karen kwanda ukudhingatidia ndanwe enekeringe nenture kiri siasa cha kithurano kia mwanka joangiri Jeremy Rongo na jere Peter Munya kagiteneka wari waziri worimi na arega kubuta ngugeja siasa ne indethira kiumira na kugwata mbaru mutongeri wa murengo jwa Azimio ra umoja Raila Odinga na bethira bagishindwa kithurano ne keu na kinyagite kiawe kia waziri kia urakira thaiji karene mithikare nturi. I will not be running for Governor Meru. I'll play a role at the national level. Nankurika ni mwambiri jo mwanka jojo akiadia de ambere buru nyuma ya kithurano kiu kia mwanka joangiri Jeremy Rongo na jere Munya na ugire no kanogo kiende ntukwe maga shumire uge murunga mojojo ge siasa ambugire kuroka ikudhima mantu mwedi ojojo nyume ya nkucha nyoka dhumba kukujirwa jamero gate gatongeria barabadhuri na ngabana wa Meru kawira mwangaza Munyale unashumere tientere chatigania na kinyantere cha imenti centro na kurunga maweru na kuwa kiri siasa cha mwanka joangiri Jeremy Rongo na mugwanja karubeta ga siasa karingwa kedru arende bene akiruja ragite kiongabana Ndutha kaandika kwindika atura toka itite tuko no yuita atia Laro yu karingwa nketha ndike nini atia Timana na ndo ambira uyu thukirie wara ya kuromba kura ndetu tidira twina thina hii nini na bunuma ndare kura kuya kuromba hii tara kuira ngera ke atulire twari na ndikiuria kinene arakiri ni ntumiri iriko Peter Munya gutuma kiria siasa baraba kwenda kana bakuthugania kurura gite kiongabana siasa ne twitite. Obviously return ya Munya ke contest ya governorship Meru ni bati kuthuro send different messages ki different candidates wana urawiku lazima ethirwe enethwanira ku defend gite kiu na kwina fununu chirio that kinya senator Kathuri Murungi omba kwithirwa akienda gite kiu na kuringana na uria kumba kwithirwa gukiapet between thaizi na kura ira chiejite no kwithirwe CS Mithika Linturi akithwe na interest kati kwithirwa atina chio gatuthuje miriga mwanya ja Meru kuringana kura cha baraba chandikirite kiri kithwono kia mwanka joangiri Jeremy Rongo na jire mwena jwa tigania jura juri na tigania west bari na kura ngiri 783 na tigania east barabara na kura ngiri 883 500 ja mugwanja
chionde chiringanire chikeja kura ngiri 153 magana jana na 10 na nekupita munya umete nekadikano wena mubunge wa Tigania East Mpuru wa Bori ne baringire ngabana wa Meru Kawira Mwangaza ndebe mono siasa nendhiru Eno watu ngire kuga. Onu ngire pataku. Rutere rwa Tigania ituizi largely kura iria Kawira Mwangaza onete rutere rwa Tigania tiari katesi ove mubunge wa Tigania East Mpuru wa Bori baraba mukampeni rita mono na Peter Munya after fallout yawe na governor Kiraitu Murungi former governor. It means portion nene ya kura iria Kawira onete rutere rwa Tigania na no tongeretie ki baraba rungami governor bo bathatu chumba kudhura chikegi itwana gichunji keke nene niregene ya igembe irere na ringi kura ngiri 147 magana jatandatu 10 igembe South bari na kura ngiri 77 igana rimwe ra 26 igembe Central bari na kura ngiri 93 magana jana ja 24 igembe North bari na kura ngiri 77 mudhuji wa siasa Oscar Mutugi adiuga thaiji ngabana Mwangaza kerekethwano kya mwaka jwa ngiri 2027 omba gutakura iji kuringana mpathwiri kujiri ni gukujerwa gatigati kawe na monini wawe mutumanto ithingi wamwe na atongeria bamwe na Joe na relationship irero thaizi katigati ka governor Kawira Mwangaza na region ya Igembe itibui sana na kinya kura iria chiathirire chia 2022 teka onete kura nyingi rutere rwa Igembe na kinya the ongoing disagreement yawe na treatment yawe na mutumanto ethingia na malalamiko zareza kumakiri akariba Igembe kwithirwa bakiona je kabe kikando ki maendeleo yomba kwithirwa kimu affect imenti kurenga bana Mwangaza umete Oscar Mutugi ariwa ukeja kwithira seneta wa Meru Kadhuri Murungi akena maguchwa gitegeke kureji chikenyangi kabunene ale Amerika ejere na kura ngiri 370 magana 19 North imenti na kura ngiri 96 magana Reja 41 Burere na kura ngiri 80 magana 341 Centroiment na kura ngiri 76 magana 995 na Southiment na kura ngiri 115 magana 642 yomba kuthurwa iki advantage ki Peter Munya na ndio Oscar Mutugi ariuga guchokera kwa munya siasa ne chonga bana chikangaratania mono kiothe mwankene jwa ngiri 27 na akiwa ukeja kwithira ni thaiji kureji chikuringwa akarira gitegeke na kinya siasa ne sejeta kethari na kagita ga kotho kuringa siasa chiawe gitumi wengwa kwithirwa ari ome kana kwithirwa agikaraje kari kiri opposition yomba kwithirwa iri advantage na we keri potrante to shawero rea kwari etwa ni Mutugi kare